Kurumjari, SKTV News, Yimbiri Burung, put the Manipur files, CHINGLEN Premchand Taram no Cheri. Nasi Kangadur Matangasi, Manipur, present rule lak Matunda, Karamba, a home bussing lakly bage, Nakal Amramana Manipurgi to one mafam single labor, Miamna Kamami Hutchina, Lengak Shimga, Sashanto Bio High Bigi demand Kiama lady, Masaki Marakta, Manipurgi Hojik Oidiba, law and order gifibum. Tongan development kia laiba asida PR lak padagi ore iba hong busing asi kari no haibdu nina bagi tanjaduni nuna thamjari bu topic asi presence rule impact analysis haiba hinam sidani hari hinam se khana boy damakte SKTV news ki studio election biri basi ihan hanbuda agi hek oi thamda election biri basi ningtho khongjam SATYAJEET bureau head UNID ahan bureau job tam nokshari muthang election biri basina Manipur University ki economics department ki professor oi biri ba oja CHINGLEN MAISNAM ni oja basram nokshari muthang election biri basina Indira Gandhi National Tribal University Regional Center Manipur ki faculty member oi biri ba oja HOMEN THANGJAM ni oja basram nokshari आई हन वफम से ओजा होमेन दम लाक्सगे ओजा मणिपुर द प्रेजेंट रूल से होखिबा फेब्रुआरी की तरह हमदोइद लाखरे मदुगी मतुंग तोंगान तोंगान अहोंब क्या अमा लाखरे हाबे तारे खरा ओइन पल्लब मतमदा खोगी एके बलासी गवर्नर से मणिपुर से प्रेजेंट रूल थमुरगे काइना हाइबगी मौंग खल्लगा लाकपतों मियाम उबाय तारे हुजिक मतमदा मांग हेक लाकपगा तोंगान तोंगान मतबो सिंग पाखलकबगी मनुंग चना खोगी खुलाई सिंग थिगलकना मतम थाखिबा अदुगा अमुक सेंटर चलगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स चलगा नंगारांग से अमित शाह का मिफम पांगथो कांदा कोई नेशनल हाईवे सिंग मार्च निपान दगी दी लोइमक फ्री मूवमेंट ओहिंगदबनी हाइबन चिंबा अदुगा वॉर फेंसिंग की अदुगा आइन की वांग मद सेल खारि एक्सटॉर्शन तोरिबा सिंग से अकन मियंग चन वफम को थमकपा अदुगा अमरोमदना मणिपुर की मियामना पामलिबसिना अखोगी मियामना खंजब मिहुतु ओइबा अदुबु तसेंगना लॉ एंड ऑर्डर फिबम से पुंकाई कायरा कांदा मियाम से नेना तादना तंदु लेतादना लाइबगी महुता पीआर थमगा तंदु लेता पुरकनी मणिपुर का हेलो हाइतारगदी मदुसु मो अप्रिशिएट तोबम थोय हाइबे मिय कांगमुम सु लेबा कमानी यंग बेजा अनबदा ngasiगी रिम्स की नर्स की स्टाफ सिंगना अखोय धरना अमा फंबदगी होगजेगे मोइना हाइदिबसी लुक मयामना यामना अखोय से पैसा डिमांड तोबदगी खांगो लाकप ngamre हाइबनी कॉलेज सिंगदगीसु अदुम मानबा अदुम पाउदम लागसे अदुगा मरुओइना अखोगी डीलर गा ओइजरीबा सैमसंग की खंगदे देन नोकिया की खंगदे लेरिबा मयाम आंगांग सिंग यावाबा जिम चलाइरिबा होटल रेस्टोरेंट चलाइरिबा मोरोक आलू योलिबा मिपुम खुदिंग मंगना पैसा खाइबा मोंगसी हेनमल्ले हाइबा मसु याम कन्ना थोले हाइजरीबा औना सिगी मयाम सिमा येंगबा ताराबदी अखोगी खुनाइ सिदा क्लास की ओइबा डिवीजन है जब तारे अमा लाक्ट्रिंगै सिदा समाय तौदना अखोगी खाइरिबा इलीगली है जब तारे मतममददी इरांग जे होरको मतमददी खाइनरुबा तंगनरुबा लेतना पुथुकसरक पंगाक्तने ना उजगीबा अदु हुजिकती पीदबा यारोय पीद्रदी बो मचा लंजनबा हैंड ग्रेनेड लंजनबा नोंगै कापसनबना चिंगबा मयाम जो थोलकपगी मदुगुंबगी अमा येंगबा तारबदी मसी थिंगदबनी हाइबा अमा कन्ना लौखलैबा हाइबा तारे अदुगा मोय सिक्योरिटी मीटिंग दजु अनांग नान ओजाना थंबीबदजु हाइरिबा एक्सटॉर्शन जी थिंगदबने कांपोपी फक्तदा कांपोपी की एसपी ना पुलिसिंग ना एनी लुपना खारको पैसा पीबे यारोय गानागा हाइदैबा सिसु पुलिस ना पैसा खाइबदा पीगा हाइबा सिसु अदुम फजबदी नते हाइजरीबा औना सिगुमा मयाम येंगबा कांदा साइगी मेजरसिटी अदुम अफबा मने ना इ थमजनिंगी अदुगा खुलाई लखोपदै मतंग दजु सोसाइटी जे खितंग अनि थोकना उबदौना तौरी यामना फजबा गुडविल की गेसर अमदा अरंबाई की इनाउ सिंगना गा खुलाई पिखत्रिबदो यामना मैच्योर्ड ओइबा पॉलिटिकल मूव अमनी कोई विलेज वॉलंटियर सिंगना गा थागत्रिबा मयाम दुआ न उजै नाकन अमरोमदना मेतै सिंगना खुलाई विलेज वॉलंटियर सिंगना पिखत खरे हाइगा कोंग मरुदा इनी अखोगी पूजा तौजबा चतपदा कापथरकपजु अदुमजु अहुमरीदी फाइ तसेंगना चेनबरा चेनदबरादी खंगदेबा औना सिगुम्बा मेजर्स मयाम अमा लोखलकपसे करिगुम्बा मयामना हंगनरइबा सेक्शन ऑफ सोसाइटी ना हाइरिसिना एनी होंगबा चावबा अमना सीएम ओइरामबा तारबदी ngसाइगी अथिंगबा दुम लागा हाईवे दगी बंकर लौथोइबा सिना चिंगबा मयाम सिदा येतबा मदुम लागा
communal government na hairakani haibagi du hujimaki leitabadong na tawi aduga haipetsu kitang noningba mana fruba amadi tabiren lauthokibadagi biren chaibam leitre haiba mazu ngaja moide emptiness void ama lakpado uji kamaina governor da chairuni moina delhi da chalaga separate administration gi tongan ba demand tawgani haibaduna tongan ba maneba sigi ju mathakta governor sigi hek paikal lakpadagi khulai lokhatpa amnesty do akoidi adum sangtorakani na ju thajarubani sangju sangdokpirei habi tamna ingna akoigi hana khulai gaisi yengnabada onjan bakhangna tana praja sing deju onjan ba yaurabani na afaba khunai amadi oidrabani batang du lektadraba aduda nakana marongi na akoidi separate administration condition mari piri baduni manipur gi police commando sing mafam dudagi lauthu separate administration pigadabani ga naga ko aduna adugi matungda koi khulai thagat kani ga naga haiba sisu fajabadi nate adubu given Mr. akoi Sri Ake Balagi lady bamagi hanagi experience amasung magi caliber sina aduzo dum takharka daba male na useri marak sida panjaning badi hujiksi board ke exam gi matam ni adum governor gi attention jo khoi pamjai matam chadana hoi aton ba paisa mayam illegally mai court ba irang si leibadagi tax thirak taba mafam kharadagi yam chauna madumangna manipur gi state ki power akoi gi distributor limited sina mai piba ngamdre haiba tarabasu huji yamna luba takaga mada leiri bani class 10 12 ki board amasung council exam ni masigi ju khanbi raga attention pi haningi tawdabadi nate education amasung health facility huji karam kan implement torok toino khangde laikai khudingi sanabung sengwat kani haiba maju thambi rei madubudi hanagi sarkar na su in every district stadium na chingba sabaju torambadi thengnajai amai tawdana telabaju tena ngasai palingai matam sida positive oiba khara ama aduga hantakki chi tasengna misam ama oina koina nungai jabasina kaino hoi vehicular check ti am tawi tinted glass kumba aduna tabadadi thaina ge adumaina gari ga check tawi khambada mai da torch light ka capsule laga khambi adu yam root oiba dudi tawdri haiba akoi misam praja singda yamna harassment di huji phodi thengnadri madugi sensibility amga loina na security forces singna paikhal leiba moi thabakta madumaju nungai ba mani haijaninge ba aduna yengba tabani tasengna manipur gi integrity kahaloi hairi aduga karama makhalda kamaina torokwa haibaduna ama then somna kangi jina yes akoi su democracy da thajaba adugumba nagarika mo oina democratic responsible government ama lehaningi adu hujik leidiba BJP gi pumchai chaiba moi masin pau phongnab dabadongna tauba usit thoina daba leader ama leitabagi mongda function tauba masidagi any CM ama lakpa tarabasu normal CC huji governor jina tawiriba smaina tok to mande haijariba masimadi akoi tasengna hainingi masi yamna ju ikaiba makhalgi development ay amaju uzai manga khatang leiba MLA congress na bokta noi punsallo BJP da ne mo haido absolute majority leiba noi myam dong to punsallo noi majority leiba ne noi marakta gi kana nom puthoga CM ohello aduga popular government ama install tausi hujik tawriba sina PR sina yam sangna chatpasu yaroida banina aduga akhoi gi political history da su puari da su si black mark amaneba dot amaneba magi democratic experience da manipur haiba lamjida taramathui rak suba statehood phangaba matungda PR leigi kari dagi leigi moi masen yanadabagi madudagi thokhi bani leader si moina yaning dabadagi ni haiba kanjida sigi project sanje ko nagi election da juma mi tarakane praja miyam nak moi miyam je kana thajadoino tasengna famunari ba hum marigi maming di thogle madugi manungda behind the screen lairamba MLA kharaju leramgani moina overtly mapan tolaga wangang drabazu yes aduna mathangi election ju kuidrabani sahi ani mukta ngai rabani masigi manung sida moida people ki confidence trust sama mangba haibasi moigi mangjabane na ithamjaninge aduna yes popular demand di popular government ama lehenji haibani adu leiriba reality di karino makoi marakta leadership ama akoi gi mamai chumna chatpangam daba hi natraga jahasam na koi lei lerga irei na pubodong na tawriba maduna thamjaningi badi telaba matam sida sigi governor jina paikhalei ba mayam
ꯊꯕꯛ ꯈꯩꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗꯗꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯕ ꯔꯤꯖꯜ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗꯧꯅꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯁꯤꯃꯛꯇꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯁꯤꯡꯆꯦꯞ ꯊꯥꯔꯒ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯃꯛꯇꯤ ꯎꯖꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯒꯤ ꯆꯤꯡꯂꯣꯝꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕꯗꯨꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯐꯝꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯀꯅꯤꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕꯁꯨ ꯅꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ओके मरुइना अखोगी पॉपुलर गवर्नमेंट अम लाकप तारगसु मधु हेक लाकप मतमदा हौजिक ओइरेइबा अहोंगबसिंग मरमदि अफबा अहोंगबा मरुइना नुंगमै कापना हंदाबा अमदि तोंगान तोंगान मफम सिंग लेरम इरांगसिंग लोइसलबा मतुंगदा खुलाई फावबा पिखत हलकपगी असुगुंबा प्रोसेस सिदमक मखा जथर मंगमगदौरिब्रा नत्रगना हेना अखोगी तंगु ता पोकप ngमगदौरिब्रा हाइबगी क्वेश्चन से चांग लैबना पॉपुलर गवर्नमेंट अम लाकपसि हौजिक फावबगी रेडी थाजदबगी मम्मी मदि दुमक लैरि हाइबने ए मखा तारकपसि ओजा सिंगलेन ओजा पीआर हाइगदी मयाम हेता पाखतनबदौन तौबा हाइबा तारे मसी ममांगदा थोखिबा मणिपुर लैखिबा पीआर सिंगदुदा एक्सपीरियंस ओइरकांदा हारकपदि ओइरंगनी दुबु हौजिक फावबगी विना प्रेजेंट रूल थामेको गा हारगा मयामदा पाखतपगी मम्मी से खरगर फावरमबदगी हौजिक तमतमना लपथोरे हाइना खनबा याब्रा नत्रगना मणिपुर की हौजिक ओइरिबा फिबम सिदा साखो थौरांगे थबक सिंगददी पीआर सिना मरम ओइरगा थिंथहानगनी हाइबगी अदुगुंबा परसेप्शन अमदुम लोक्सिनबा याब्रा नत्रे हारगना हौजिक लैरिबा फिबम सिदा प्रेसिडेंट रूल से मसीगी चलाइबा मसी खोंथांग से अफबा खोंथांग लोंदा लाई हैना लौबा याब्रो जो कमाय थंबे मणिपुर की लैरिबा कोगी फिबम सिना पीआर सी लाहनग्रे को अदु असेंगबदी पीआर ना प्रेसिडेंट रूल ना इलेक्टेड गवर्नमेंट अमदगी हेना फई हाइबसिगी प्रमाणित केसु लेते खुदम पिनिंगाई चंगदम पिनिंगाई सु केसु लेते को इवन सुप्रीम कोर्ट ना मरक मरकता हागिबा ममांग लेग्रे लैंडमार्क जजमेंट होजि फाउदा याम न कोर्ट तोंगरिबा अमदी कोइगी मागी इलेक्टेड गवर्नमेंट अमा सेमबा याबगी खुदोंग चाबा लैना मदु पीददना कोइ प्रेसिडेंट रूल थमगदी मदु अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओय अदुगा माला फाइट एक्ट नि हाइरिने सी याम तोइना कोइ कोर्ट तोंगनबा मनी साउथ लोमदे याम तोइन थोए अदुगा प्रेसिडेंट रूल थमगिबसी इंडिया दा मणिपुर की यावरगा चाम कुंथा मरी सुर माले मणिपुर की तरामा थोइरक सुर माले को अदा अखोइना होजिक पीआर लाकपसी कांबु खरददी मसी अखोइगी तपता लाए का हर कांदा ngसाइगी पाखनबगी तो अंगांग मचासिंग पाखनी तानबदो बंकीदि कीबदो होय की बाइदसु थोइना लांदबा मिदि की पोंते दा अदा मसागी थबक कारुदबगसु एक अखलकपा अदै चलमदरु चखलकपा अदगी ngसागी चाबा थकपा चासिन थकचिन बाइदि मही मनाइ नतबा सेन तुम चाबा खोपतसु खितंग खौतके चाबा को अदगी अदुगदि अदुम लेजबा अदुग तंजासिदम कमाइ तोगे दा इनु जे हंगबदा पीआर लाकपा मतुंग जे कमाइ तोरगे हाइदा हानदि मंत्री की युमदे अमी ओममीदना अदो हुजिक्ति करमाइ तोरगे दा कोगी मंत्री की वाकर असो चोबो लेदाइने मोइन हाइबदा वाकर मपी हाइ मोइस वाकर मपी वाकर मसु वाकर मचा गाइ लेमाले वाकर मपी मैम से ओमजन बदल ओइदि ऐ करिगी ओमिन ओइदो मसागी थौबा लाकपसे थौबसे फजना थौरे है पसी कोई मफम मैम दे हरे को फजना थौनरे अदैदा अमुक हलकदोरे हार कांदा मुंग सागी इंधन मदुगी पोसु अदुम तवे है अदु मणिपुर दि मसी सिजु अदुम कोगी करि हैनी नुंगाइबा पोट अमन नते दि मसिजु हेक्ता कोई वाथोक लांथोक थोरक याबगी पोट अमने नावा हैना गिबे लय कोगी पैसा थौबा चंगुबदा हुइजाउ थादोरा तानहलेना को हाइदि बिवायर ऑफ डॉग सेना हाना हु सुरो लोरमदबदो हुइ लोहलगा तानहलक्तन तौगिबगी पावगु चम तारेबको अदुना ngसागी पीआर सिना कैदोंदा इलेक्टेड गवर्नमेंट दगी हेना फबा नति सि खंगमुक्ता मणिपुर दि पीआर हेक लाख्रिबा मतुंग दगिदि अकोगी हानगी लेरंबा फिल्म दुनो कोगी लेंगाक लेतबदों उबा आइन गसि लेतबदोंना पाइनिंग हदि सरकार गजे अमदगी हेंदोकीदना सुले लेतबा अमा अदुगा ngसाई मसिंग यामखलकपदai वाबा मको अदो हानगी दुदि मसिंग याम लेने सरकार से को हादि लकाय खुदिंगी दि मफुंग खुदिंगी सरकार से यामलक्तना कोगी सरकार मसिंग थिबंग खलक्त्रबने बको अदुना मदुगी इनिंदु लेहौरिबनी अदो सिगी पीआर हेक लाखिबदगी दि करिगुंबा खरा मरकी अरेंजमेंट हाइतारे मसिने हेक्ता पीआर सिना ख्वाइदगी फबा हुजिकी ओनेदि ख्वाइदगी फबा मकनि हाइद्रगसु हाइबमजे थोकते को अदुबु मसिने हेना फबा मानबदुं उरिसे ममांगी लेरंबा अनिदु कंपेयर तौतोइने ममांगी दुदि यामसिना हारकांदा अखोगी मखोइना काइदि हाइजरगसु अकाइबे हिगुमने अकाइबे हिगी कैप्टन गुमनि से मिसरसु मतम दुखि नत्रको अदुना ngसागी मोइना हाइजबगी वाने हाइदि अखोगी एक्ट तौबा ngamdraba अदु ngसागी अखोगी मथौ पांथोपा ngamdraba अदगी कलेक्टिव लीडरशिप लेत्रबा कलेक्टिव अखोगी रेस्पोंसिबिलिटी लौदना थबक तौबा ngamdraba चुमना पुबा ngamdabagi फिल्म अमदि अखोई याम चावना उग्रबने अना पीआरसी
मागी 2023 की मे की था दुमक तद कोई लांगद्रा ने लोइन खन की मयाम नसु मदु याम आशा तोगी कोई yang wang na sato gi bai tare aduga political party ayam basu madu demand to gi bane bako adubu ai makti matam du da koi gi koi kanu zu homen zu koi unaba matam du di PRC masi koi pamdi hai basi madi koi home minister dum thame ba PRC chumde counter productive oini aduna hen koi productive oiba mating pb bane hen chungani hai basi matam du gi wa ne ba adubu hojikti thienge aduga koi matam du da koi right decision or magasu hojiti koi wrong time da lapu mane sengbati ai matam du da hoi toromagadi amaboire toromagadi situation ti change toromasu ya adu hojiti thengju theng lakre ko adu nongni se koi ubu matam da karigumba action khadi koi ui da ai positive oi ba action khara adu positive response khara sudum ui myam marak tagi ko koi na tohning ba adu thabak khara sudum ubu fangi adu elected government amagi koi gi magi PR ga changdono ba matam da PR naga pai kai na somda chak kragadi ko heng ko gi tungnam chatta Indian democracy da su yamna ko gi phasada ba magi mami madi le hudoi ne adi ko pang amro da mami me le hudoi ni ana sai da ina ma hajaninge ko PR lak pas da mayam sum ubasi akone su ujabase minimum bhasan adu maximum action di uyeba wa yam ngang de thabakti uyeba adu hana gisina ko gi maximum bhasan adu minimum action kari matam de action nil light camera no action ai to mandi malaga film ji kapak dong malaga no action da dumlo changi dana action ta ki daba ado hojikti ngasai gi action khar di ui ko ado wati ngang bata de ado ngang tar ka su action wena tro patong na tikar ui ado masi matam khar gi wena di masi pain killer oina hadi koi si yam kanna nari ngai China kol khangi ngai on thoina khangi matam da di operation khutakta tawrga lukthok ka do potu hojik maki di koi operation gi film du yadraga di surgical intervention du yadabani na hojik di pain killer pi batawni natra ado idi PRC matam khragi magi pain killer du ne khale ado masidagi so koina parata makanda miyam na kari koi gi president rules dana hena koi gi ngasai gi lenga amale du khalibano ado akoi isana khanjaba akoi gi lenga pa haidi akoi gi mihut mayam khanjaba sina aduma lengak tu dana akoi gi madudana miyam thajaba kari gi mangi ba kai si madugi para tamnana bagi tanja ma koi de piri bane aduna madugi tanja du akoi lan thausi tamhausi maramdi madu tamakanda akoi gi anoba lakadori ba akoi gi lengak to lenga idi akoi miyam gi mihuna tawgadori ba magi lengak purakadori ba adugi lengak tu dadi hana dugi manadaba mongi hena phaba future amagi lengak ma sem dong khona bagi madugi akoi gi preparation to bagi khudong chaba ama opportunity ama koi pi bani haina lobu su ai aduna aina ham bagi first round sida thamdani ba amatanga yamna akoi gi tanja se yamna critical oiba akoi ni di khana da pot amana hoji je akoi gi ngasai gi February tha loire March ni noning da ngasale ta tam ku thama tuise masida Manipur gi lupa karo lising kuntha mari kuntha magi budget ne ba koi gi se masi akoi gi financial year ji chahi amada akoi gi tha train thoi le bes da April dagi horga March loi ni ko ado Manipur gi di financial year harga di akoi di financial year ji March financial year dum khanai ba haidi March ta koi secretary mamang da chin bagari si adum khangena ado thabak to buji March oina to no badung to ba suma mafam da di sumba koi gi president ru lakko matam si da ngasai gi sen thungi batang si da koi achauba ngasai gi mesai da koi gi kari haini chauba koi gi kolas mangti to dra ga su yam da koi film cha da ba made koi mayok na rabane ba ana February gi tang 33 si gi mamang si da di expenditure su to ba da yang warani mram di hojik revise pass to dri revise puthok tri ba state ki budget puthoktra bne revise to yaudre adu ergadi krai da tawdori parliament da tawdoine Manipur ki budget si parliament da sem doine ba state ki assembly da puthoktra tawdra hojiti madugi preparation tawdna loramani aduga handaki March ki tang 10 dagi kogi parliament session hodori se mase da tang 3 thoi bi ai traum doi bi ai Manipur si puthor ani ba ada hanagi koina ngasai gi leramba senthongi leramba film do madugu su ya mai lene doini yamsu sokchan gre yamsu squeeze toksan gre adu aina khanbada revise pixel akanda mathangi lakadori budget si ai masi contraction tor kadong male okay hojik se aina khanbada president ki asen pibadi loherba male sum madu laramba soi ko aduga soidra Manipur ki budget si puthor ani preparation toba loiramani na khale mandi loidragadi
yaroi aduna madugi meeting so ito rena khali mogise center da kaudana hojiti akoi Delhi na akoi supai pai khrabani hojiti aduna supai pai ko matam sidai da yamna koina aina nangjari di Manipur gi di akoi center da rely to uni pesa se aduna mamang gitu da maru na koi central sponsor scheme se maite lupa karo lising trying to get chatu ka tara se koi masi budget hapne ba ado hariba lupa karo lising trying to get chatu ka tara se si aina khanbada hoji March ni se siboki manung da aidi lupa karo lising ma taru phauda yormi thajade ande kise aduna madugi koi sagi wat hoba awat pa mayam se masigi chaitheng du di koi gi lakadurba koi chahi da su pidori ne ba ana chongba masigi sentung gi magi icham chamba contraction na ta yam sharp contraction ma lak pa se masina koi gi Manipur gi laiba magi semilon gata na tana samaj gi laiba film adu gi magi rajniti gi laiba film chongba masigi impact ma pidori ne ana masisu yam serious oi be soni anyway masima de koi na heng budget si magi parliament ta Manipur budget si puthor matung du da koi khanau ba soina koi ju khanar kini ko adu masim tang di yamna koi gi kare hani koi da implication de do pot di len tam jagi okay makhatar pase rahata ja kenugi koi gi present rule na hena mayam na hojik se pharabra haibagi wakhalun ma lakpagi mami ma tarak pase masi mamangi lerami ba koi gi miyam gi popular government si masida yauriba koi gi MLA sing si atopa phurup ki minister so atopa phurup ki habe tare separate administration tal bu kangbu asigi MLA minister sing si yauram bana maram orakanda asigi lakna ba phibam si ohen bane na khanba yaga dori maram di miyam na khanjaba mihutuna makoi mayam na semba lenga tu miyam na pamjabani madudai dura center na mateng pangjala kanda thabak si dingthina tawgudra na asa torambudu matamama da miyam na lawrambasi center na miyeng changbiyu haibani changbidu haibani changbiyu haibani du changai ba khujang jina state government se oimak suspended thalmakanda makoi na pulap pashalakpani adubu ani sigi sauna khena halli pase khena roi da bagi maram haibadi miyam na khanjaba miutu na government pare kanda hena nuai jaga da budu pia lakpa kanda hena sor hondo patu tawri base masi furup tonga furup ki MLA sing government sida yaumina ba aduga demand se makoi gi magta ki tawbuduna oiga tawri bra haibi wafam sini ja kamai thambiya kogi ojani na yam sengna thambi kha ko hajiki somna thambi be issue president's rule laba matung se masis da kogi school of thought ani thole hajab tale ko yana ba kangu sina masi phaine haiba kangu ma phaine habsina ngarang masina yana ba reaction chi masi ngarang tholak pasi khoi ngarang gi congress ki president thopi rei ari atopa political ari civil society na moina thorak pada kare hage da akhoi gi yang kui na lambi da chatpa yada ba se masi lambi da chatpa yar aba mars akhoi gi mars taru phong da loi chalalu mars nipan phong da loi chalalu harim na masi gi madu gi apabam di lei hana tarum da podam anuba ma mi myam chathok chasin to bagi madu madi khar phabra haiba ma maje hana kai gi tarum dinu haibadi hapeti high court adu kuba ma ari mathang da myam na haina base ja khoi gi ngasai gi kano corruption gi kai kai ngasai ojana thambi ki bojani thambi ki do madu di ai tas tawjore thambi khamina adu bu message da khoi gi akhoi na ngasai gi kano ma transfer ma torok ma tamda hana di akhoi gi MLA myam chala ga thomjan ma myam do madu madi khara aduna free hand amadi lebra haibasima prajana thame adagi akhoi gi hana gi da phagi ba kare ke legi na example ye sum yengba ngasai sum na hangbi ki bje masi ke adi leite adu leiba haibu ama khatang amani sum aina sum ngasai sum chigat pa matam da akhoi gi lambi pak thok pa ma amana turian akhoi gi turian sieng bagum ba natana atopadi kisu am leki di haibasima thamjage amakhoi na leki ba trama thorek leiri sa ya amana political crisis ta aduga amana akhoi gi statehood phangam dai di angkuina leiba ma aduga handaki 2001 da kanogi akhoi gi June 18 gi thoki matam se masigi si natana atai di di amna political crisis oi habi thamjage adu development dari ka leiti habi thamjage okay adigi khenari ba amna akhoi da ngasi phana khanari be mayam se marak ta hojik ta governor na hojik tori be mayam se masi security related oi habi thamjage ba masi akhoi gi home minister nan convene tor ga phang meeting se masi resolution mari lo se masi matang da akhoi gi national paper mayam da moina sources padaga makoi na hai matam da hojik ki governor gi meeting se atopam de khana di hai only moina takhairak pase arms
ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯥꯔꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ 4,200 ꯃꯨꯛ 6,000 ꯃꯨꯛꯇꯒꯤ 4,200 ꯃꯨꯛ ꯂꯧꯈꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯕꯜ ꯕꯦꯔꯦꯜꯒꯨꯝꯕ ꯑꯐꯕꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯐꯕ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯄꯤꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯒꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯁꯤꯗꯗꯤ ꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦꯕ ꯃꯊꯪꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯖꯔꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤಷಿಯನ್ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯏꯁꯦꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤಷಿಯꯟꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯋꯦꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤಷಿಯꯟꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤಷಿಯꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠꯀ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯦ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤಷಿಯꯟꯗꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯁꯨꯡꯄꯤ ꯄꯤꯗꯅ ꯆꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯦꯁꯣꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯦꯜꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯣꯔꯦꯁ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯀꯤꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁꯦꯂꯔꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯄꯤꯔ ꯂꯩꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ पैसा पीरगा मा पीदना मा चिन्ना मागी ओरादुना मागी कनोदुना मागी पर्सनालिटीना फारगा थंबगी मदुगी लिंक टू दी मांग खेबे यारोयबा मदुना प्रेजेंट रूल फरदी होल इंडिया दे इलेक्शन तो बके दका लेगे है क्वेश्चन हम लाकनेबा अदु इंडिया से डेमोक्रेटिक कंट्री नि फन फरबसु मसिदी टेम्पररी बेसिस नि हक्तंग अखोगी हॉस्पिटल योदिंगाइदा ट्रीटमेंट पिबा अदुमा मचा अमनी हैबिस थमजे फन फरसु फन फतसु मान फन फगेतरसु पीपल्स representative oiba people's government ama leibani madune khwaidigi phagani happy ai thamjageba adigi akoina amuk mathangda akoina pabase akoigi mana sum security torkan atopagi khara ignore torpra haibni issue leiba haidi hanadi minister trying to to biramani nata masi kadai da tholake ka da handaki board exam sai thambi khibdo board exam is the yengbiyoba question din leak oikhaleeba hana minister boy tardi minister duna nungdang do chatna khotna adagi kamai torino habi kenomdi uneba masi ge se board ki kanguna adu labi am phabam na ngasi desamna su ngasi brief ma tawi maduda moi chena ba anima phare school maming do panjar school maming palle adagi official adu moi ani madi phare khole ha tawi thabak turi tawri adu ngasai akhoi prajana pamam level do madudi yaude habisima thamjageba adagi mathang da akhoi sum yeng matam da ngasai akhoi gi angang meno lai pai do si masida ngasai security ka khan be ya de electricity am su da kar oiba ngasai oja keno na homen thambi khibdo electricity mai do laktadi akhoi gi manipur 200 plus अकोई पिक आवर दे 200 प्लस मेगावाट से दरकार ओइदोइनेबा अदुबु 130 अदिगी 130 120 सारि जुम फंगदि पिक आवर ख्वाइदि सेनाबा अंगांग स्कूल चलमदाय अदिगी अंगांग हलागा चाक चरमदाय नुदांग चाक थोंगमदाय दो मै लाक्तदि अहिंग पुंग मे तुंगरकान लाक्तदि क्या दरकार ओइदेबा मसिगी सुबगी अरेंजमेंट सुम एक्टिविटीज है मसिदि खरा वाटप्रा हाइबजे थमजनिंगेबा सिगी चरक्सिदा अखोइना मु येंगदोसिना ngasigi hojik development se extortion ne ngasai thambi ki bje ngarang gi decision se extortion se masi akoi na khatang section ba phai kare gna matam da hojik kaino na thambi ki ba governor na thambi ki ba deadline se masi luai khra matung se masi da akoi na sum yeng ba ya ba da crackdown ma lak to di ma le crackdown lak to se masi kare gno hai matam na center na akoi na yeng ba se security ak to yeng e ba akoi na to ba se mi se phagat pani khangde adai to bani khangde masi kare gno ne na kran ha ba mo khoi akoi distance ma le ba plus hana people's government leading ai da di akoi na chatna khotna खोलंबदो मधुगी ताबीनबसु अदिगी प्लस कदाइदा चलुदोइनो कदाइदा थुमजलुदोइनो हाइबगी प्रॉब्लम्स लैबनिना मसिगी एग्जांपल हाइबबु अखोइगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जे सुमाइना लैकानसिदा अखोइगी पीआर याम सांग सांग थमेबा मदिगी कीबा म लैबनिको हाइदि करिगुम अखोइ नॉर्मल सिदा याम थु लाउदो तादि एग्जांपल हाइबु जम्मू कश्मीर चाही तरुक हेना थमी अदगी पंजाब ची इंसर्जेंसी याम कली चाही मरी मरी थमी अदगी केरला सी अदु यानदे केरला सी याम सांग सांग थमी अदुना सुमाइना थंबसिना दि पीआर से अखोइना साइ पारमिबा सस्पेंडेड एनिमेशन द थनमसु अखोइ मा हराउनबा हाइदि हाक्तंगी अदु हलकपा या हेबगी होप अम पीरगा सोना मनुंग द करी नुमा प्लान तोरगनी हाबसे सेंटर न करी प्लान तोगे से अखोइना खंगदे हाबसि मै थमजगेबा अदगी मथंग द अखोइना मुसु येंग मतम द मांगसगी मार्च 10 से पार्लियामेंट फंबसे मसिस करिंग बजेट याम तन पुथोक्तरब मणिपुर की बजेट मसा वजना हाई की सप्लीमेंटरी दु हाई सपोज नामु के चाहिए द पास तौ रुपा चाम चंगनी हाई बदु सोयदन रुपा कुन हेंजले मरु सप्लीमेंटरी द पास तौ दोइनेबा अखोइ नामु रुपा चाम चंगनी हाई बदु रुपा चाम कुन जंथोखरे कुन जे पास तौ बिवन पार्लियामेंट असेंबली पुथोकदोइनेबा अदु बो लाइबक थिबमदी मधु याम तन पुथोक्तरी सि कमाइ तौनी प्लस अनदर मथंगी सिनो दुजु पैसा कमाइन तौनी अदुना मसिदे खेनाबा हमना हानदि अखोइगी बजेट से तौकान द अखोइ मणिपुर की मयाम कट मोशन मसिदा पीरियो पैसा से इलेक्ट्रिसिटी के कारिबा लेबा के कारिबा हेल के पैसा से यानमी यानमदे हाइबजे हानदि एमएलए हुमफुजन नेना दोइनेबा
ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ MLA ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯦ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯖꯁ ꯃꯃꯤꯡꯗꯒꯤ ꯅꯦꯝ ꯁꯦꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯁꯄꯨꯗꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯝꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯍꯥꯟꯁꯦ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯊꯥꯗꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯍꯥꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃ ꯀꯧꯕꯤꯌꯦꯕ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯀꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 10ꯗ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯕꯅꯤꯅ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔꯗꯤ ꯇꯧꯔꯝꯃꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔꯁꯨ ꯅꯍꯥꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯀꯧꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔꯁꯤꯗꯤ ꯇꯧꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯖꯒꯦꯕ ꯃꯊꯪꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯇꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯦ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯕꯅꯦ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ 2024ꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ 31,000 crore ꯀꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ 31,000 ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯈꯔ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯟꯅꯁꯤꯅ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯂꯦꯌꯔ ꯃꯤ ꯅꯤꯁꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯣ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯔ ꯊꯨꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯨꯅ ꯇꯛꯅꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 6,000 ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯝꯁꯀꯤ ꯔꯤꯀꯣꯕꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗꯤꯡ ꯇꯨ ꯑꯦ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯤꯡꯗꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯁꯄꯣꯁ 5,000 ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯣꯅꯦ 5,000ꯁꯦ 4,400 ꯍꯪꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯌꯣꯟꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯣꯜ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯄꯥꯖꯒꯦꯕ ꯑꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯡꯒꯤꯅ ꯁꯨꯡꯂꯣꯏ ꯂꯣꯏꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯑꯦꯃꯨꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯗꯕꯜ ꯕꯦꯔꯦꯜ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯒꯁꯤ ꯏꯇꯧ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ 63 ꯑꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ 10 ꯀꯨꯟ ꯅꯠꯇꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔ ꯅꯪ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯗꯣ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯗ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔꯝꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯏꯝꯐꯦꯁꯤꯁ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯏꯝꯐꯦꯁꯤꯁ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤಷಿಯನ್ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯁꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯂꯣꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ MLA ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯊꯪ loi ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯤꯆ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯂꯦꯖ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯪ ꯇꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯩ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ BJPꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ NPPꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁ ꯔꯨꯜ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯗꯤ ꯎꯅꯕꯤꯔꯝꯃꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁ ꯔꯨꯜ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯗꯦꯂꯤꯒꯦꯁꯟ ꯆꯠꯂꯒ ꯈꯔ ꯀꯟꯅ ꯇꯛꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯤꯔꯤꯁꯦ ꯀ꯭ꯔꯦꯛꯗꯥꯎꯟ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯨꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯔ ꯏꯁꯨ ꯈꯔꯗꯤ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯤꯕꯅ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔ ꯊꯝꯖꯒꯦ ओके मरुना अखोगी हौजिक लैरिबा प्रेजेंट रूल की मतम मसिदा हाइबे तारे गवर्नर दा करम करम थोरांग सिंह पैकेट पे यारी बगे करी करी तौसिगे हाइबेनो चिंगबा सजेशन PBI आइडिया सिंह शेयर तौबियाई मदुगुम्बो ओरसु MLA ओबियाई पॉलिटिकल पार्टी सिंह ओबियाई मखोइना चटलगा वरी छानरगा दिखादे ओरबसु खुदोंग चाबो सिंह सि मियाम गिदमक्ता फंगबा याय बसने आई मखा तरकबसे जमेन ओजाय हुजिक इन पंजखी हाइबे तारे मियाम न खनमे मिहुत की लेंगाक्सी मसी महुता PR ने हेन फरे हाइबगी वखलोन मा मियामदा हाइदि लाखनबगी ममी म तारइसे मसी ममांगी लेरमिबा गवर्नमेंट दु मियामगी थबक तौदे मखोइना हुरालमी मखोइना अखोगी तोंगान तोंगान स्केम चेन्नई हाइब नत्रगसु मदुदे याउमिनरिबा तोंगान तोंगान फुरुप की MLA सिंह मखोगी अतोप फुरुप अमगा ओइबगी खोगी इरांग ओइबनिना मसिना मरम ओरकांदा थबक थोरम खुदिमक्सी सेंटरना वाइस लेटेन तौबना फरनी हाइबगी वखलोनसिदा PR थमकबो ओइब्रम तारगदी मखाताना अनोबो गवर्नमेंट कमायन लाकदोइनो मदुदा कमाय तौदना कुकी फुरिपी मिनिस्टर याउदबा यारोइदबरा याउगदौरिबरा मखोइने MLA सिंदो मु गवर्नमेंट सेमनो मु याउदौरिबरा हाइबना चिंबा क्वेश्चन मयाम अमनि मियामना चममनबो ले हाइतरा जकमाय येंबे होय याम चुमी PR लाखिबगी मोंगी खितंग कॉम्प्लेक्स होइबा तारबसु मयामगी रीडिंग ददी असागी लेइबसिदा एनिमेटेड सस्पेंशन नि असेंबली पुरा डिसॉल्व तौजे अदबु लंबी चतोक चसिन जी तसेंग नंगमदबा अखोगी ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर हाइजबा तार मसी हांगबसी अदु माइ पाखिद्रे हाइजबा तार खितंग अटेम्प्ट तौरंबा तारबसु ओपोजिशन ने हेन यामबा अतोप फुरुपतगी देन औदगी यस समानबा पार्टी होइबा तारबसु इरांग हे होरपदगी
moi taret am di sulak lakhidrebane ba aduga moi thagi tolofti adum kaidana de adum phangba then area development MLA ki gumba de adum su kaidana adum su phangba minister oiraga na adum tribal welfare ki haijaba tare adu adum di phangba oga ta sengna sarkar moi bagi punna thabak tomina badi leidi legitre masi di amna chumba wafam ni haijading ana hujik yeng ba yabsi akoina ta sengna hana torom liba government jina mangonda akoigi ojana thambiba dumaina scam corruption madumakti natraga asagi taw ningba thabakta tawwa khudam oina 355 lei ti haibadagi dum amarom da phajan punjan duna thamba security advisor amana home gi makok adum oigi ba kaman adum akhoi ju khara di mapan de dum ubadi phangjare na oi madumak su one of the reasons where be adu handaki PR ji da moina PD de dum isam samba flat oina law and order situation hairaga dum di tension gare ana hujik laktori ba mong si mathangi da mo haiba tarbadi sigi mong da dum chatpadi yaroi PRC kanamta na faidi hairoi ba adu bu handaki ji contextually kasai ina haijabaduni mayamna jo haibiri baduni any atopa sema ma jangpa tarabasu highway clearance se ayadum ngamdo mande thajade phanayamna security gi backing leiba tarabasu aga certain security forces samadi madudasu tawsu ayadwasu yauri bane ba dudi mayam gi reading daijaba tar aduna madugum badu khara uraba kanjida samnai kanjida palami ba sarkar ji phai haibagi atradi makha da bus at sungam drabanina even akoigi flyer haibatare atopa airlines amada ngangnaraga Imphal to Guwahati to Kolkata ji adum paidoba painer abanina Indigo ji am tangmali even Air India tangi Air Asia tangi adun atopa airlines da hongwa mamanda pahanaba honarami beduneba people gi sensitivity amadi yaugiba aduga kuina tawningwa mayam amadi security related amatangam gidre aduna si makhatara koda laktori basida karma makki combination laktori bano leiriba BJP do ji yawiri ba mayam ji dum pulab BJP da dum leigi dori bra aning phung mamang daga makoi kharab na har ko koi regional party ma sema ji gana haibagi so dum tagi da bazu nateba aduna asomna kan gi tare tuna mu BJP dagi chongthoki dori bra aduna tungda tholaka da badi haiba makti ngamde adubu democratic fabric amadi kai ba yadabani na Panayam nang haki sounding ban wine the believer tarbazu politics cybersity it's all about Yanasan Bama Porok Nabadu Honabadu never on a Matangi even government the Zudum Europadi I hibading am deva on a Sinata in a hajing is in a Saigi PRC Queen a learning Rizika in High Kanjida was our Tambiriba people sensitive oil over bureaucrats sing the people give mandate Yaudi Tamona Tambi the Tolop Saraga Laibanina some like kind of budget am same but the Sigimanto Simadi Honjega have the people give feeling some of the poor even ever. Aga pure economic tricks the Muyang Patarabadi. Sika the utility the give in a calculate Katauraga, Nasagi people the sensitive oil the Baduzodum, not Renosa, the Gibazet Europea ever. Adugum Baze. Was Yaquina Dum Hypeta, the IPR give Shayam Katega Zudum High, Country, a single pau, the Fangri Vanina. Aduna bureaucracy Zina Kahena, Akoigi, Paisala Patarabadi. Nasagi Lamzigi democratic magi democracy ji mangani haibaneba hujik se do mayamna akoigi MLA mayamgi manakta thomjandre hairi adu secretariat di mayam amu unaba chatpa hongnareba chief secretary unaningi haibajina bu loireba ma pan saki halaktri adu principal secretary unaningi adu unaningi haiba mayam jina loina makse akoigi IS officer bureaucrats singda oina loina namjalaktori aduna sina karma makhalgi afaba porokto no haibagi question ju leitabadi nateba aduna federalism gi character ama mangali bani PR lakwa haibasi aduga democratic sliding na ngasagi people gi representation responsiveness accountability simadi yaw roi haibaneba aduna akoi gi sida ngaktangi nungaibasi na makhallamani mayamna nungaijari ji kari no haibada kitang pendaba leirabasu khulai di amakana lokhallai highly militarized society amasi afabanate handaki Iran jiga related oidabida mawana ngakta yu ngawra sawbadagi matu hathi baje mangamukti sugrabane nongye dum pairabanina license ta unlicensed gun la koi khangde adugum baje dum tholokpe ya mapa macha adum kapthoga hakhri duni
thoidaba mayam ama neba yu thakpada ju kamnare haibna chingba mayam ama madu torpai khara harauba then aduga moresi then Dimapur line even Jiri line akoi di even Mizoram line ba bada phajana clear to view hairi bane people gi movements adugumba khara ubagi ngaktangi tawangam da badu towe haibagi haraubu ju eram bayai adubu sang na leire geidi akoi da phabati oiro haibi mai thamje okay sang na leire di afaba oigani haiba thajate haibani adubu miyamna khanba mihut singna lengak se pairba matamda kayamuk yamna thawna lingje leina thabak toba ngamgadori bano haiba su yamna chaw hangamdi wai haiba tare oja chinglen oja present rules si masigi manung sida sigumba development khara didum ubu phange mayamna irang maruina hana pabamba se irang si nemtha hanba tangdu leita hanba masinya masi khara makhaidi adum lakholla bra haina miyam sujik panari haiba tare adubu hojik present rules si leiringai manungda oidiba nungmai kapna ba lepiba irang hanthariba date 8 tagi national highway se free movement ge uhengadori ba se in case anoba government amon lakpa matamda chap manana masidagi hena yamna tangdu leita boromda purakpa ngamgadori bra haibadi ngasagi kanglup ani gi oiba irang khatna gi bu oibanina makhoi singdugi demand amasu hojik stand adom makhoi su stand doroga leiri banina anoba government ama sembasi matam ka hena changadawgi mami tarabra haibasi miyamna hangnari duna present rules se pamdragasu kuine dumak thamgadori bra haibagi wahang simusu leja kamaini yengbi ais hoi president rule Manipur ki leiriba film sida president rule si yam thuna koi masi revoke tawtana masagi hanagi lengak to mo hanjalanba magi leadership magi anoba madu khandana lakani haibasi madi ai yam athubagi oni thajati okay maramdi hujiki si koi crack down ama changjal aisi masi koina security tu su atai security nate economic security food security adagi nangi social security job security income security nate ba hujiki de koi gisi lairi ba film ji ngasagi ganatantra du gantantra na sindakhrabni na GUN ganduna ko madun sindokhrabni na koi da tawrai ba step khara sina dum kharangai de koi gi miyamna pamna borom da lakpa dona tawrisi si matam kharagi wani adu short term gain long term pain haibam jule aduna PR duna ngasagi tawriba thabak khudimak tu madu koigi maduna hakta koigi hayang long term dasu madu ge lakani haibi wafum dudi kaisu leite masidi leirami ba film duda koigi PR laksalak pesina ko kharang gai hom badu kena badu khara ubai wane aduga chap chabadi miyam ge lengak tuni adu aina masida aina pijaning ba suggestion am khakti akoi loin hargasu koi ingthokpa yadab amadi akoi chahi mangagi oina akoi pharasu phatrasu chahi mangagi oina mandate pi rabane miyam gi mihut oina pi rabni natra senhut oigera ganhut oigera adi chinhut oigera amo oigera akoi di mihut ne na koi di target karabne adu orgadi hairi ba koi gi mihut singduna masagi koi manungi yanadaba singdu madu koi loisina ba hona ba loinana madu gi hena phaba akoi lenga ama lenan bagi pandam ama ga loinana madu miyam khangna koi alternative agenda ama ga loinana madu changin bati chumme haidi masi magi issue di anartab dagi lebaki issue da adu magi agenda di anartab dagi sumai to gibini haibidi ta de leadership ki munabagi oina sum taba madu gi crisis oina taba madu gi crisis tu akoi gi madu solve tongna ba hona bagi koi ani suma mang dai jagrai matam lobi ona to budung su mung man ko adu su dum laita bdi nate adubu leiriba Manipur gi leiriba film adugo magi geopolitics geoeconomics songa iba mayam gi yenga di koi gi bharat ki lenga na di chapchar koi president rujin hen pamam doi ne hadi mo gi lenga ama leiba dune ba hakti na sasan to busina mo di hen na koi gi apam ba lambe da lak doi ne ba maduna madudagi koi nan thok na ba hona ba sidi akoi isana semam changi okay maduda koina ngasagi tawbirakini na ngai madumadi yara roeba aduna masagi mesdeta ko gi masigi mapung ba responsibility atu role di political party sing adu ko gi mute sing sida lere adu tabudabu hojiki oinadi nonini sigi oinadi hojiki PRC masagi adum masimadi ko darkar leibuduna myam unare ko adu masida ina mahijani badi ngasai koina hanagi bedo ko MLA sing su myam gi mute sing su madu ade hanagi koi ex warma minister chief ministers yauriba mayamji ade political party gi lusing basing si governor da madu koi unadana ojiki lairiba magi apam pamda tohoningba punamaksi amasi habam thu i habigi wafom ju leiko adu at the same time
मतो कोई वन साइडेड खक्की नतना टू साइडेड ओहला कांदा गवर्नर की माइकी दिगिसु हौजी कोई इलेक्टेड मागी रिप्रेजेंटेटिव लेरिबनिना एनी मेटेड सस्पेंशन द लेरिबनिना मसागी मसिबुसु कौदना हादि मतम दुगी कोई कौबा अदि ऑल पार्टी मीटिंग कोई फमिनाबा उनमिनाबा अदि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगिसु लेरी मतम की मतुंग इना कोई मागी उनबम थोकपसि उनदना कोई मोगी कोऑपरेशन अदुगो मागी हादि कोऑर्डिनेशन लेना थबक तोमिनबसे असि ओरगदि याम हेना इफेक्टिव ओगनेब अदुनतना हाना वारेप अमा हाना लौथोखरगा मसागी कोना तानबसिदि मणिपुर गुंबसिदैदा अमसि यामना कोगी मागी रिजल्ट फगंदेब अदुना वारेप सिमा मरुएब याम सेंसिटिव ओइब वारेप कुम मा लौरपो तारगदि मदु लौद्रिङैदा कोगी कंसल्टेशन तौदना माई डेमोक्रेटिक प्रोसेस हाइ तारे मदुमदि खरा दुम आई लेब चुमनिन कलेब मरमदि मणिपुर की जुकी लेरिबसि यामना सेंसिटिव ओइब पोनी लोइना हारसु छाय हाइनरिसिनि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जी अकोइना माई साउनिंग लेरगसु रिजर्वेशन लेरगसु मखागी लेवल की मियांबा अदुम मसिंग यामना सन्नरी दि मोसे दुम ओइदिबने नत्रको अदुना मखोइ बिसो कोइगी मदुगी कॉन्फिडेंस दा थंबसे मसिसु यामना मरु ओइना खले अदुगा लोइनना आइना ngसाइ थमजकिबा बजेट से मसि बजेट सि याम लाइन लौबु यादे नोंनिनि गारे बजेट पुथोरकदोरिसे हाइदि मणिपुर की बजेट सि हौजिक पार्लियामेंट पुथोरकदोरबने नत्रा मसैदा हानगी दुदी स्टेट सिना कोइ सेमजबनी सिसुजु स्टेट सिना सेमम दोइनि सेमबदि हानगी फिम दुदगी योंग होमोय ngसाइदे कोइ हाइनरिबा कोइ स्टेट सिदा मागी बजेट तो स्टेट सिदा पुथोकजबा असेंबली दा पुथोकजबा ओरगदि कट मोशन तौदना मदुगी डिबेट तौनदना अदु तौ हाइदि हाइबा तौनै ममांगी असेंबली दो चही मागी दुदा क्वेश्चन चातुका मौद्रागा तरुकुंबा लाएबा कोई तोंगान तोंगानबा अखोगी लेजिस्लेचर सिंदगी क्वेश्चन चातुका मौद्रा मरिगुंबा अदुगी मनुंगदुदा अखोगी ओनली अखोगी एमएलए मंगा खतनेबा मरुने यावरिसे अतैदि अदुम अखोगी ngसाइगी वासुआइ हाइदना अदुम तमिना अदुम फंगबि चही मंगा फंगिबा मसिंगसि मसि पुन्ना अखोई कुंथ्रा माथोइ गुमने अदुई मनुंगदा मिनिस्टर यावरे को मिनिस्टर बुदि हंगरोय अदुगा हंगिबा दुदी कुनमापन की मनुंगदा मंगा गुमदनेबा अखोगी चामगी मथक्ता हंगदना तौरिदि मोइ खरदनेबा अतैदुदी अमा हंगबा अनि हंगबा अद खरा हमना सो हंगिदबा मयाम यावरन साइलेंट एमएलए साइलेंट एमपी गाना एनीवे खनबदु याम फै मयाम जम मिना कोंगोय अदु मदुन मरम ओइदरा कोइ बजेट अहोबा लाकिबदि उगिदे हादि मान कट मोशन तौरगसो म तौरसो वरेबर पुथोकिबदु दुम पास तौगिबना अयाम हांगतनेबा अदुबो हौजिक सेम थिंग दो कोइ पार्लियामेंट तसु दुम थोकतोरिबनी तौदबो आइना मस्ता हजनिंगबदि हौजिकति अखोगी पार्लियामेंट की खुत लेरबनिना मसागी मणिपुर की हौजिक थेंगरि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से मसी एड्रेस तौनबा अखोगी मागी बजेट की प्रोविजन सी अखोई स्टेट की ओना पुथोकचरगसु यावगिदे अदो यूनियन की बजेट तसु यावगिदे अदुना सिगी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यंकांदा हौजिक ओना मरुवरिबा अखोगी मोय मागी सिगी अखोगी रिलीफ अदुगा रिहेबिलिटेशन सिगी सिदा अखोई वार पुटिंग दा चंगन बगल लोइना मखोगी इमु अमममदा मतममदा कोई प्राइम मिनिस्टर की अकनबा पैकेज ओइना जम्मू कश्मीर लौथोकिबदो अदुमाइन तौदना अखोई इमु अमदा लुपा लिसिंग 300 सि यौग्रिबनेबा अदुगा चेंग चाक फ्रीदा यंथोकपा अदगी हवाई चेंगमा यंथोकपा मयाम को यावग्रिबनेको मधुसे यावना कोई अखनबा पैकेज अमा मधु हापके हारगदि कोई सेंटर की खुद लेरेदनको अदुगा मधुमदी आशा तौई अदुगा लोइना कोई इकोनॉमिक रिवाइवल से सर्वाइवल होजिदे कोई सर्वाइवल कोई कमाई तो हिंगदगी इस लेरिबने अनु मिस्टेदा कोई मागी बिजनेस कनो कम्युनिटी मयामसु कोई मोय अवाबा अदगी चेनगिबा मणिपुरगी अदगी थोंग लोनबा अदगी पोसिटी न ngokchutnaba अदगी मिस्टेगी थबक तत्पा मयाम यावहरबने अन पुनमक्सी येंगा कोई मागी इकोनॉमिक रिवाइवल की मागी अखनबा कोई बजेट ना फजना कोई बैक तौबा अदु मखल की रिवाइवल की पैकेज अमसु मथौ तायब अन हारिबा पुनमक्सी अखोइना प्रेशर पिहौद्रबा हाउद्रगदी वांस पुथोक्रगदी अदुम फाइनल ओरगा लाखरनेबा अदु पुथोरकदे बजेट सि अन खनबदा मासागी बोन साइज एदो बोन साइज हाइबको बोन साइज ओइना पुथोरगदी अखोइ बोन साइज की अखोइ पांबी अदुम उरेदा वा चाउसेन हेंदबदो अदुमाइना वो पुथोरक्तना हेना कंट्रैक्शन तोरकदा हाइबगी मदुगी थाजबसे अगोंदे याम वांगना लई मरमदी अनु जजरिदो मणिपुर की दमदा लुपा करोड़ 39 की मथक्ता लेरंबा अखोगी मागी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जे हंदकी चही की इरांग मयाम जे मरम ओइदना करोड़ 53 हेना आई मदु अखोगी यौना सिनद्रे हाइना आई खलेबा आई सि सोइना चुमनी खले ममांगदसु चुमगीबा
aduna asuk chawrba sempam ama ngasai gi sinaba ngamdragonina mathangi budget estimate lakpa matam de um chapsal agadi Okay. hena ko gi awapam de oidoine ba aduna akoi mangda hoji akoi budget la budget si delhi dagi puthor ka dore aduna hojiti akoi budget um da su khara hena mayon thamdana elected representative hojik lairiba adugo political party sing lairiba state ki national gi lairiba kudim musina su percent pi dana ngasai gi akanwa package ama madugi akoi hayobasi yam chungunin kali aduga koi governor da su hojiki hariba dumaina koi unana hona biba aduga ngasai mutual oiba governor gi site gi su yaringe akoi gi magi consultation aduga koi cooperation lawna hona ba adu unana hona ba adu argadi punna samina argadi mateki matam khrasimadi akoi gi kitang akoi miam da relief amadi piga train kal Okay, yamna ikaiba thaba madu oi bhai batare lengak chalaiba ngamdre lengak pa ngamdre haidna suspended animation thamaba madugi manung duda amuk budget tu sumaina tawragadi khara phadau mali si happy haibna chingbu singsi leiriba MLA singsi dum ikai ramgani haiba tare adumakpu political party sing MLA sing miyam gi oina tawdaba yadabnina hoji ori pibam masida lakatoriba puthokodoriba budget asida karam ba area da koine hena emphasis piragadi manipur da khada ori basu kogi leiriba awaba sing nasi kokodagi haibuda yumpham more kan khone bi tangai fadi haibani aroi base SATYAJEET oja kogi present rule manungda haiba tare sigi manungda thabak si mayam tawragasu miyam na khanba mihusinduna lengak paduna di hengani haibasu ojara ngasai dum haibi lere aduda ina banjaningi di mamang dasu koigi narco terrorist ki matang si center dagi yamna madu makni kaina haibase suma swai makhai dri haitare madu supan utpan gi dri haitare center gi mai kai dagi aduga nakhoi masen wari chanaraga lotion gadabani haibagi wafam sing phungdor kusu koina tagi aduna nakhoi masen wari sanaraga leiriba issue se yanaba poro haina intho thamakanda madugi matamduda gamin anaubudu seman ge haibagi adugumba indication ama piribra haibadi mamangnasu nakhoi masen wari sanaro haibagi wafamse thamakhibanina aduga amuk asomna kanda kuki gi talibu demand di hoi khudumak talaga leiri khulai bu thado hairi makoi gi separate administration yauna point maridu piri faubudi aduna masi security point of view dagi development one am lagasu irang phare hairagasu lengak ama sema matamda hairiba point sing maramdi somgi leiriba demand sing su yengdaba yadamina yanaba amadi changdo mali aduna no yanaba poro yanaba pokti phawa akhoi present rule thamani gumba sumba indication ma piribra haibi question su miyamna hangnai haiba tare kamaina yengbe ayoja अखोगी हौजिकी मसीगी से कदाय दा तारके है कान कोई पॉलिटिकल मैच्योरिटी है जब तारे हौजि अनौब लीडर अमा अदगी मणिपुर अखोई थोलै पॉलिटिशियन मैम से मसी ngसाई हाम क्वेश्चन दु आई मजु खुमो अखोगी इथनिक लाइन्स दा आइदि आइना एमएलए म का बाइसे आइदि एनीवेयर का जन उखुल दे क्वेश्चन मा मणिपुर की काबनी आइदि मागी लेबाक सी योइना आइदि मागी कम्युनिटी तो नतब अखोई मणिपुर से अखोई मागी इथनिक लाइन से चटपगा अरे हानदी सपोज अखोई पॉलिटिकल पार्टी से मैती पॉलिटिकल पार्टी है लेते मणिपुर पीपल्स पार्टी है को नगागी थोकचले अरे होजि कुकी आइ हाना मोगी अनि कासले स्वानी इथनिक लाइन से लेरक पसिना अखोई से डिवीजन अम लाकप्रा हैबसे मसी मै थमदगेब मसीगी से अखोई सुम पाबा मतमदा अनुब पॉलिटिकल पार्टी सिंग जे थोलेब लीडर मैम एमएलए मैम से मखोइना हंदक की मतुंग सिदैदि अखोई प्रजा मैम से अखोइना आइना फाइट तौरसे मसीगी सी इशू दनी सिगी इथनिक लाइन दनी हाइबगी कैनो से मसी तोकपिरो अदुब नोट अमा पिबिरो अदुग मणिपुर की गाइडेंस मणिपुर से डेवलपमेंट पीस अदुम द लिंजिंग अदुम द माइ पुबियो हाइबसे माइ अपील तौजगेब मथंग द अखोइनो यंगजोसिना पॉलिटिकल पार्टी सिंग से अनि थोन खाइदोएब अमना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अमना इलेक्टेड नतब प्रेसिडेंट लेरिबा मैम मखोई मैम सिगी मागी रोल अमसु लेयेब हौजिक्सी एमएलए सिंगी पावर्स एम्बा मिनिस्टर सिग लोय क्लिप तौखरबदिना पॉलिटिकल पार्टी मैम सिगी वॉइस से मसीसु दरकार ओएब अदुना पॉलिटिकल पार्टी मैम ना सेंटर लेरिबा मागी पॉलिटिकल पार्टी की मागी दे लेनी ना सपोज बीजेपी की सोमदे लेनी अदगी कांग्रेस की सोमदे लेनी सीपीआई की लेनी सीपीएम की लेनी मखोई मैम की असोमगी मैम सिगा अखोई सिगी इन्फ्लुएंस तब दरकार ओएब मणिपुर हजिक तौर सिनी है मोइन ब्रीफिंग दरकार ओई करिगिनो सेंटर की हजिक मफम से मफम मागी मखोंग अनी साउथ बिहार अनी लेबनीना अनी सिगी प्रेशर मरुन जेडीयू अदुगा साउथ की को मसिगी तेलुगु देशम मोइन पीबसे मसिसु दरकार ओइदौ माली हैबसि मै थमजगेब मथंग अखोइन यंजरसिना हजिकी फन फै हारसु अखोगी वॉइस से मसिम दे यौबदि ngam दे दिल्ली सपोज
हदक एग्जामिनेशन सेंटर दा इम्फाल यारोक्ते अनि मणिपुर के यारोक्ते हाइबते हेक्ता मदु गवर्नमेंट ना तौगदबदु तौदबिदा अखोगी इंस्टीट्यूट ना रिम्स ना चेनबगुंबा अदगी एमपी मैम इबगुंबा अदुम मैम दैरि तुने अदुगा पीपल्स की हौजी हौजी के थोइबा क्राइसिस दा याम इमीडिएट रेस्पॉन्स हम पीरगा असुमना थाजनबदो मदु मदि क्या उदे हाइबे एग्जांपल ओने समना हाइबदा हौजी यावसंग लाक्तोरेबा यावसंग लामदाइ सिदा अखोई मणिपुर सिदा पैसा अचुबा दरकार ओइ अदु ओइ हाइबे सिगी रियलाइजेशन जे हौजी गवर्नमेंट खंब्रो मसिगी मैम अदि सोसाइटी की सिगी अदगी अखोई सि यावसंग ममांगदा सैलरी पीबा अदगी सा ओजान थंबिकीबा मैम अखोई हानगी पेगी अदगी एरिया लेमी आजे पिथोपा खोटोपा मसिगी जु तानबम चंगिने मसि जे बजेट त रिफ्लेक्ट तौदना गवर्नमेंट दे माइ पॉकेट दे पीबा ngamba पैसा नतेबा मसिगी तौगदबसे करान तौगदगे है मतमदा हौजी हौजी एमएलए सिदा नतना पॉलिटिकल विंग मैम सिना थबक तौगदा कछु काइदे हाइबसि मै थमजगेबा अदगी मथंगदा सुमजम काना अखोगी ओपोजिशन से मंगाद ओइगेरा अमद ओइगेरा जेलिदा लेबिरिबा हंजकी थांगलपा कांसिदा मार्च 10 खितंग आसिलेको मणिपुर की एमपी अनि सिदा अखोइना हाबिया बमना एमपी अममना हंगबा याबा क्वेश्चन से इनफ नेब याम कुइना हंगबा यायबा सपोज मंगा हाइरोने अदुगा सपोज ngasi हौजिक पार्लियामेंट तौबा कांसिदा अनिमक से कांग्रेस ओइबनिना नियरली 100 एमपीस लेदोनी कांग्रेस की को एमपी सिना मणिपुर की इशू ओइबनिना political party अखोई याम दबसिदि टाइम एलोटमेंट पिरकपदा मतम याम लेते अदुबो बीजेपी का कांग्रेस का सपोज 100 एमपीस की एमपी अमदा मिनिमम पीबदा एमपी मैम दुगी बिहाफ ता मबाइनिना फजना मुंगनाबदि ngamनेब हाइदि मबाइनिना 100 मिनट्स पिरकपा आइसे याम फजना पिरेब 100 मिनट्स से अखोइना हाइन फजना सेनबियु फजना यूटिलाइज तोबियु फजना प्रेशर तोबियु अखोई मणिपुर की बजट से डिस्कस तोरक मतमदा अदु मसेज दा अखोइना याम कन पुश तोहनिबमना मणिपुरी हंदकी बजट से मणिपुर रिहेबिलिटेशन स्कीम अमदि यहोनिंगेब अखोई ngasai handaki budget to mayam hani bihar budget ni hani bihar ni am kana bale aduna akhoi manipur da akhoi ojani na thambi ke dumaina hojiki manipur da phana security adagi extortion je sungo lepoi kari gino ha kanda paisa sulai leitami se mana ne magi life se hanale ba life to hongrabane ba Premchand hanale mi ba magi income ju hongrabni imu manung kainarabani mayum leitrabani aduna anoba life amo hongakpada madugi rehabilitation am change ba masigi scheme yauba फन्नमा प्रेशर तौबसे मसी हौजिकतगे दुम हौबा यारेबा सेंटर मुकनाबा हाइबदि कइनो मार्च ने जे हेयंग सिदा गाइसले हप्ता अमदा हौदोरबनेबा हप्ता अमदा हौदोरबनिना मणिपुर की पॉलिटिकल पार्टी मैम एमपी मैम स्पेशली अखोइना हाइबदि क्या तारोय बीजेपी की लेजिस्लेटर मैमना असोमदा तखाइना बददि खरा तानेबा अदुना मणिपुर की स्कीम यावबा मणिपुर की डेवलपमेंट यावबा अदुम खरा तौबियु हाइबसि मै थमजगेबा मथंग अखोइना हौजिक लास्ट आइना थमजनिबा मना अखोइ हौजिक लैरिबा मणिपुर की गवर्नमेंट से माना मागी पीआर पब्लिक रिलेशन कनो से मसी मदि एक्सपांड तौबा अखोइ बजट हंदर के हाइबसु नुगाइते प्लस हाना लेरंबा सपोज अतोपा स्टेट सिंगसिदादि टूरिज्म हाइबा इन्फॉर्मेशन हाइबा इंजीनियरिंग हाइबा सुमसिदादि मागी हेड से मागी स्पेशलाइज ऑफिशियल ngakta layeba aduna akoi hojik lerising che hai nata haite haibati mosu yam hai yam phazna taweba adusu yam specialize oina hang hang lang pirakmanina atop atop department pai moi full attention pibangam deba kariguba government ge torbe scheme sing je parjana khangdraba adui tari thajab su wala kaneba PR leibe se masi manung da akoina haina hojik leiba governor amasung yam kana work to chief secretary PK Singh ni aro makoi na work to matam da public ki information piba public awareness se masi to biu haibasi mai thamjageba irob da akoina appeal to bayamna hojik leiba MLA humphusina ngasai han ithil lai su ngang ba to aga manipur gi peace amasu manipur gi bahum kada da development tawsige haina work to banatadi manipur na hojik phana hariba agenda manipur thugai si manipur disturb to roi sai bse masi madi sungya yaroi dabrina kana da ba phura roi si kana ga da phura so ko chakhot palom doina khong thangjala si en thamjak okay kana da bada manipur thugaina ba wa haraga osu da bada madu oina puning thada ragum si akoi ethnic line da thabak to ragum si haibani aduga hojik leiriba manipur gi phibam si masi urakanda miyamna PR ne hena phana khalakpagi matang lagasu miyamna khanjariba mihusing aduna miyam bulone raga chatpanina miyam gi hul khanmina maduna dum democracy gi asengma masaktu maduna dum koi ngakna chatpagalone na miyam gi phana thabak kyasu maduna tawgani haibani adumakbu Manipur da lairiba MLA sing makoi hojik lairiba sing asigi marakta kadai phauba hojik lairiba phibam masida sarkar sem nabagi damakta sem sarabage lonena hojik lairiba phibam asida sarkar semakani haibagi thajabsu ngas tha amni si thajade haibani aduna athuba matamda lairiba MLA sing su प्रजा मियामना पामलिबसे खल्लकांदा अदुगा डिमांड तौरिबा ओइबे ओइदबा डिमांड तौरिबा मरक्ति यावरिबा एमएलए सिंगसु मखोय मसेल पाउ फाउनाबनि खंगदे नत्रे हरगना अतोपा पामबय एमा तौरकांदा मियामगी ओइबा मिहुना खनबा अदुगुंबा सरकार अमा लेहनबा हाइबसिदि
ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯥꯏꯜꯁ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯉꯁꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯥꯏꯜꯁ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ